Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu madani ngana bushurani khair malani kaudomlio armwa zi sanata za dunia. Watukufu tifanya tartibu siku leo unu ni jemanu ilini imearma madambili ngama bungu zike haraka kama wavenze ya ukaya riwone zavira ya ukaya mramadami sina ujua habari ganye raha kartio kariganye hau ukeriferesheane raha shadoka ya garujou shukuria ila namna imhueda ula yafanya ya ukaya imhueda ula haone saudhamana haone saudhamana ya ukaya mono zensi kaudo za jarmensi ya hatu yokanaro nti ya bushini wa wandu kaungo na haruma 30 million ya nadamu mono Kongo wandu Kongo na haruma 40 million za nadamu riono Kenya wanadamu kao ngwa haruma 50 million za nadamu nti ya hatu mempa 1 million ya nadamu yabo mrajo jujeleza ka wanadamu amanda wao akaujarma nti ya hatu anamnaje mnansi ka ukatina rongo ya mru helewa kana emhweda ula hafanya hazi yende mana mru akauhisi kana we mru ukaungujue politiki ya ukahashindi hafanya taratibu si hamadi hizo zi jarmenti hatu na sirono kajuzi Senegali wakayabo kwa jashida parisa mempa maraisi sita wenda armenti hao noruono kana hashindi hafanya taratibu zoka wanadamu wao watukufu wao wajamansi juhatu rikawshe meeza yokana iwanadamu amanda waongo jo walalenda riono yokala dhimari shukurie ukana wanadamu amanda wao wajamansi juhatu nukarja para naibu waja zerunguzi birindro ono ani yo ndo banu kungarjuju jifereshea haru masuala mandi iloika wanadamu wenji wakaufikirukana wanadamu wao hijangar walezonda hubi kartina loteli kartina jao norshindi etsi hatu shindi receive wanadamu wao waja batina tambatabu sha ziba kiaba sayin iladhimurike harumanam na hindi dokana doka geladhimurire danzi dalibi wanadamu hamanda wao warisaidie kaizo ntikao zibuhe macho izo ntinku yamodo kana bahinu wandu wafanye taratibu kakweli gasina mahaba hensi hatu ya ushindari onena mnarjushinda zetabu ikawa ngwa ziremao rishinderu onuka engar jura danzi dalibi wanadamu wanu warisaidie ya utoaze tabu ikaungizo konsiju shekale onga sivanu ya uka henu siku kwa kebandhi ya wandu yoke kirila dhima wake wandu ya uka henu siku rike banu riduambo kana rukaza madati ya uka na levensime kana kazina ukiri au siku fulani desisi juye yani rike haruma madati nabanti paroza mbabanu watukufu waname kaunga sibanga ngasi kontro rishinda nao siparumambia nukana ngejonda wakati harumba na inu hena mnari nao woni wahatu ngejonda wakati ngamjo kabshia wandu wanu kaundu mlonyi nao mamuga mzumu asaidie mwande mbwana mutowali mama zali tazinzinja hamzima harumanyi nguhobani yonesoka wa mtirahini ujao yokana banu haina rongo mada zinu lazima wandu wonu mtsango wa huwa lo kontro yunde mane kawo ye peplu kamna zamangalie kwa jamba mwanzawe mwae daula wanakaro joambe namna hiyo kwa jamba ngwa mwanzawe ni she peplu mruele ukana nyi de mwae daula nyi ndo alo kontrol nae peplu wakansi ngo munguju yokawele wakana kwa no juwa hen wakati wakefidia hanada mwikao kwa japaro na mtsango wa hao harumayensi shando ka wadoba buha kapato jone sokana yengwanzo wafanye kwa tina esi yabanongo dodo babu banu haruma dhamana wanzo arumenti deja mranzo arumenti ketula de mumrulo maskini shengala de mumrulo namba hinru mranzo arumenti yakamili yabola dhima zetabu zire mawensi ridono mtsango wa wanadamu ikaundo alo kontrol wambo banu wengu ibo mali wenge jao wenge mui wanadamu wao nyifikira za ukawazi tsange haruma tabu ikaunga zijobo nsiju nyi mali karja paru na msango wanadamu amada wanu yabe pepla shikomori kwa tima laba ya ukawaeleo kana
gela dhimo roho haina wakati we sanziani na mashaka na jauna jao ya baba hainu dukariele ukanemana na bakana rahakartu wakatokari fereshane hinri dukana vanu raili ngabo tabuzi njilo bonsiju na mashaka menji kao yahimili wa hashari nuwana komori ya barakarja fereshana lazimari angalienga rjo fanyaje abasa yunu wo imwe daula ya sakansi usiku wa leo yabasi ukabandukana enga rjo fanya etabu fulani zinunga lazima zibadilije yabo holiho swandu ikawo sukabanu haushemeza dukana leo rijombe imwe daula yokahoferesheana de kama udu wanakomori wajao no equipe ikao ngesaidi yao zila tabu za mwana mkomori rijokana wakatirulonu wonu na rilaleshetwani rimilensi hatu rionenro yabuho karilaleshetwani rionenro namnaje dukana risaidie imrikao ngena msomo fulani kango jufai ya rensi rogoza shiengo yaonese ukana ngela dhimori himeba na basainu ba mimru wa maji mimru wa dima mimru wa jau rilaleshetwani rensa na faida nafsia wa udorenga patoreta poshoni shahini mriahime ya tango mtango wae homsomo wae wanakomori wahundeze faida yondo bandi kaunga juju referesheana ya ukana na referesheane bangaro na ukana rikana maha na maha karjakana dima rikana maha na maha karjakana ulozi rikana maha na maha karjakana jauza kahwenda abangaro nawe marunda yabondo bandu jore makotsi referesheane shaholi hora hazanu gozora kajakansi zetabu tujuru ngizo walekao go wakaidi mahmfukara kamili wazingara legirisha kwa taruma namna ukawatsango mtsango hao harume people yabora kartofereshano ka entiatu ngaribi hao sisi yetiatu ngarimenya sisi yabolazi marifereshemu heda ula wae yokahoneso dhamana na de tartibu ya ifanya yaonesa yokana tihamadizo washindi wajibu nsiju hatu waonefe tila ibireha amani watubira msajaja watujiri mabaya ya wanisa hata zanguzo zabira abula dhima rifereshe yeye wae shoka rifereshe yane harumazila rongo zokana yensi haturi remekwa tibale vansimeli biri kabjabira baya nono rahak karicho wakati oferesheana ya ukabano abahari ganye bano abahari parse tereno wakati unu nuwa katokana riele ukari fufuwa yensi haku gela dhimweni mrone sedho manahahe ya uneso msomo hahe ya uneso izo ajo shida ya tsange harumwensi ya hatu maudu eni mwanadamu ya santeri himeri fereshani shaho kari fereshani bale vensimeli biri pulmuwa mehamono kana raha karicho fereshani kanga samatabu zinji haruma yensi hatu salam kasaruma tabu zinji kaungarizo nao mwensi juu ya bora hakaricho fereshani narilale shetwani wadokan baraka babanu umaniwa uhisa bayalo uhisa kanachu kabanu wenu wakati rudamba kana Senegali na wao izonti ku ikao kamda za mtunde mwangalie wao izonti kango na security zati njeni zilo yabo ukabanu mungoni mwezerongo kanga zitabisha wensi hatu dukanga mwanao kana ensi hatu ketina security yaukana lewe security lobo nsiju hatu wondo anyanya si wao ngamonaka emrujoda hahibi habalo hondo sirikalini haniwono itombe kaimitsandra ya nsina usubutini fanya rongo yokamtsujodongo tujando dahoni ndamo kana mrufulandi akaunjusha mrufulandi akaabo shanga monoka Senegalema na kao warenge siza kijeni wabirileze nsi hao ejorenda na hii henda hele la mjeni wakano kujomla maudu yaboladhi mahiri mwanadamu yadoka namba itiso kana nsina usubutini nde jauba mkabala fulani ni pariswani wandu fulani security fulani ni parisa waunsina kaujamba miwajua rijuru kana nsinge jendao kakapati mrusubuti ha hukumu manyanya yensi hatu ngarambo ngaranzo mahakama ngarambo ngaranzo security shahini saya doanze fanye hazi ngarambo dictature yabuzo rugwezi nja kala de murikensi wazima ri twalie rensi wezidwa renso la pizana rione namna rjoshinda yensi hatu omwe irespire mbabi shekande namna hinu mratso haya de mratso hala pizer karuma ngamonao kana minga mibano tukansuo na kanga wanadamu fulani wondea shanja paronja mwajo hamandiyo ukana mkomori ini saya wanji ya harumajo kaushida na mru bala ususampanyi shanga so wakati ukara rike wanru wankonyo nzime kako ngaranza wansi kangaranzuru kuzama shakarkeba nurdo dezana
ono hokamono kana wala makamba kana watu wale mama zali msamwelewe marunda na nyitsire makaza mrume shamka ushemeza bake madhama na wando jina wajiwa mtoo warengezi wana madhama ne kaundo mwa kaza hitwa makamba ngwajoja wa mtoo msamwono heni namna hao mono zitala za hao mono makaulu ya hao mono za pieshi za hao ya baba hatsiro kari kansi wanru karudoda zana ya baba ndo kansi riwone namnaje yedanzi hindrini rijulisha meza harumazi ntsika warnika utukufu waja mtsiju hatu runro msaada bazimanukana sisi batu rikene hamu ya usaidia ya mhuwa daula rilekeza nsi hatu yonde heli mimi nionao yonde maneka unjamba ukana gaso wakati wakariferesheane wakatoferesheana raha shanga si wakati wakariwonokai mhuwa daula haoneso dhamana harumazi la gesta ya zifanya hata ifete inu ya vira watukufu nga mjo harumamada ikao ketufani hanana inu vanu gasibano amwele bangwe linu kabati nongoza tende maesha ne maesha ya hatu yanu ya kansi hamrume na mrumshe ngaruwana warmwele bangwe wanasha hatu wenjingwa au TikTok hiho wakati ngazi partage wao zijar mwa Facebook ngarizuo nao ngarishi yao wegela thima mtsangu hamanda unu rutsanga mbavi kale orija mbaba na mada bana watukufu sijona babanu emeshamairu lona yobanu yanu kayatsi okardola umumru shayanu yanu maisha kaladhi mrijila umu monti omshinzi rilonu wobanu waheze mashughuli zinu unungo sababu ya nrogo zinji zimenya hao banu ya ukanga mwonawe namna haina samdi omji unohelu heli urwalwao kabati babanu watufanya mashughuli kartuka nsira tunda wanadamu wanu wafanya mashughuli wanwanruko wanwanru waelewa waji wakensi wafanya maisha shayo riangalia uhadani mzazi ngonzo alibe mbaba ngonzo nisika halweze mwana setu na hiyo nziro ibenge suala hamada inu inti suala ya ladhimu ya ukaya ridwela umujanibu fulani au ridwela wanaume ukaka mwangalie suala ya heza ndwela za tuzinu zokaushia mwanamme haku na mwanamme ndo uno tungu haruma ila namna humi ya shibana mwanamme ndo uno tungu kama mwanamme ndo uno hatsahe hajahari ngwa mahari mwanamme ndo uangali wazetabu zahe mwanamme ndo one wazefoti zahe haku haruma ila namna ya humi ya shi watu banu mono waze watu wenji ikao holiho deze pieji za mashuhuli zilo banu wajimurukana waza wanamfukare hawana wanane hata kume watanu wajundu harumafaiye wana wao ngwao haruma mijinu kwa nshio kwa tujo wa babaha ngoda hubi kwa babaha ngwa mafaiye nabo walele wakabanu wakafikirinde tomaya kwa na ujuo sakomori ya ukai mwana mshengu jwana bau kamanga huzawana tujo hata kufanya rongo ndini na ye haka uono kana shetwa shahende mwana karonao kana imarunda nga uhabshashi yani zinu tabu ikawa hani mwanadamu guyeshehe tartibu ya hahe shekale wari jardu imabanu ni wanaume mlo hunu gamjo mwelola mwetoonu mwereme papie mwenda zanyu ni wanashe hizo ngazundrao hizo nukwe kao ngizo melange gabu wanawashe kao warenge wanaume ujabana sevre wajawa watirahi sho wakati nduo uo gabu wanaume tena warenga wanashe ujabana wajawa watirahi hizo karite paro zamba yonde mane kao ye hadisi ya mrume na mrumshe sijua tahuwa name kao ngetao mare harumaya swala inu rifanya tartibu riele ukana inu hadisi kao mwanadamu ngenatimu ya ijuje wae ka inu nrongo ya ndani inu nrongo ya mnyeshi wa mru na mru ya mru wa ingu wa shida ni mru wai he tartibu ukana ngejumkini shaleo ya mru mmewoi haunwe mwanamshe woi surwaya makaulu hende hamlola waeshi adoja tunde aparsokana kwa nujua huendelea mrua jina tena inu nrongo ikawo haini mrungene tartibu ya hahe shaini sinrongo yokana leo ridwa miyanduko fulani kana nywana ume mlo vanu mrengo mjabanu le wana ume walo vanu ngapo walo wema ngapo walo wai leo wanashe walo vanu ngapo walo wema ngapo walo wai ngambona mtuona ya ukariwono mwanamshe mkomori hende akaulolo ni mwanamshe ya wanasha komoro wapeu pia no yende wapeu shanga walo wema
wanaume walobanu kaungwa chonde warende mwanamshe nai shake tsono sokwa wanaume walobanu wowa hiyo tipia yani nurongwe kao manadamu nguifikirilo horohoni hahe ngurengo desizwe hero hoya hahe nguojoba nonzo ya enshiwae ngujoba no koka no jowi enshiwae yawensi suala yokana leo rudwa kwizi wanaume yokekarwa nzarangalie yesuala inu kartsukubaliano kana ani ngio 50-50 yesuala inu rehansukana 90% mwanamme delo apewa rumensino yabo yo hatwari yokanabo garisaidi yao mwanamme angamie garisaidi yao mwanamme atabihe sidena mnayo suala madalilu nsi suala lo hama de suala hensi ya hatu yoka ingaza ndona hii wanaombe gaza daondro shenu suala ya prive personnel ya mru yoka sensi hadi simina mru ni mlole yabatika mina iba si sakrifia timnika mahari tifenjao yabo yatowe mahari yonda miba si miliwa ne famiba yabo heni namna renda rieshobo haribala izorungwe kao manadamu ulobonze ekajuzi juje wenge narkeradhi banga mwisho wanru ngazitau mareha kuu miu nga mwisho mbabi tiktoku hadisinu nga mbishawa kwa inuke stio ya mrume na mrumishe kao heni mru wae do ujijuje wae do ujue mru abakode nae do ujue mru atuladhimu abakinde nae do ono kangeladhimu ntawe do ono kangeladhimu ya baki ziba kiarumwa wayarende weinai hizo kajaba kiarumwa bana mbebahi patanga bwana washe ikaungwa redwana umenai mjue samihi wanasha hatu yokaya hodwanzarangalie harumwa mana mena mwanamshe base kama mwanamshe hadeside urenga desizio harumwa kuplu yeka panse yeka fikiri na yini mwanamme kangurende yo mwanamshe na hii basi tujuru yo ujua kanga mrado na ishangu fanyo aniena mbeirumbi kasi banu ngaro nao rono manyasi nyumeni bana ya jafanya shughuli banu to amahari ya timizar madimili mempado mwa gonziani hunu yonde mane kao karno juari do nji an manrongo jazinu yokejo kirini nji amafera manda inu dena parso kabala mwana mme kweli hato adimili shayende lone 40 yokezo rongo za ndani za mrume na mrumshe shema natsena ziwasulo yabo mshinzi nguomui ukamshinzi wa shule amada zinu kuzo kana wanaja doto 10,000 euro na 15,000 euro yani wakati ulauo shule lefanyishia shawala mazahidine la listi kao yikabala iraba wanruwala yokayoneha yune mane kao mrukujo kana huraho karende nai kana huraho funye matso yambelawe yokange suruka wa jomba wala ishahawo hindi wajabala hini mraloziwa ni kwa envelope enzahe o wakati ukawareje waje wajue eza jirindi ni uo kauti jeluka okwa dwezi tsaha yabo mimi mrumme hau mimi mrumshe haruma swala madalinu ngamjojofunye matoni fanyizo nanzao wenge enrongo inu ngerejo haruma mshinzi inuno kwa ladhimu irongolewa no mafanya adabanu wajoka na ya adarifanyo banu ya asuli ngio hasara faida ngio nchashi nabo yunusu ala muhimu ya ladhimu irongo kana gasibanu wodo myeshi wa hatu izoreze problem rizesho na dibanu dezendola do myeshi wa mrume na mrumshe shayo sikesto kana mjojabanu njanambe nitowe directe banu behola heyambe directo kana heni mru kamlanza mtunde masuala manda anu kanga jwaru male bango lenu ya uhuja heni mru hambe jomu aranje take tsone so kama na jana barongo banu yonde ribali ya usonsi pia binge mwamwele ukara suala manda lenu holiho ngiwarma ze Facebook wanugwa babu hao wanru mrume wa antirahi mrumisha antirahi we mina namtola ze papie we ide jao ni uona tandola hiyo fanisha wanronshi mahamitano au mahamine basi sendole menye hao wanujo uzingara mzima ambaye ukaja parofanya tabarongo yewele waje yokamruwa nshide unaibe ngwamwa yauka kabatimba faida ntimruwala yehundra yoke mrumisha unru faida hemrume wala hawe mrume wala unru faida hemrumisha wala zondrabu c'est impossible shao manisa wa haja wanujo jigalisa wamba kabatata mbarongo ya parofanshi habanu imruweka ja paro mwana na rongo imruweka ja paro saidia izo mkinishi hazwambishi hesandole menyao wengetska wono kana suala manda linu ni libire ya ukaya dinsi suala
ni johara njewa ba mru ajaba nafanya directe hambe mru mewe hantirai hawe mru mchewe hantirai sho yo suala ya mru na mru ya yo suala ya mru aeche yo suala ya mru mme na mru mshe wajima noka ekale wonga ranzoru unde solution yo kasitido jirena mnainu do mshinzi do ala wakao ndo wahimilia sanogo zinu do wazazi wahimilia sanogo zinu ikaungwa rema ukumbi bano wenu wakati do wababe ikaungwa imo bano haurenga envelope wondo ajushinda yesu ala yinu wayundre tartibu yo kanabana heni rongo walo depansi nji yabola dhima zed ani ze efezo ka zero nuka heni bahanu warumili ya mruma pesa heni bahanu warumi ya depansi nji eni saondresha kibala mranzo kamjufumo na bahanu kakujarumi ya depansi nji wanzo kamakine kazi jiri yone mana kanga uruna ukabandhi wanyanyasi walata juzi banu nchobina nziani banu chono mana mekao rikaudo lawli anabanu timonoka timwe matuzisa mru mwana mola monama wehulo ulevi ula imrana biokana wala mana mshamtirahi yabo hedar mala sali yabo hato wadimili hato muamala wahe harenge mtsango hende hafanya za ngozila hajado parisa kana balola mru konge na mru bada abo hamtoa bada abo wamana hajundu lazima rende kolo shari ngabo joshida subirie waendele namna sinro jina ngabo kwa no shina ngwajo pete winge yinge ndao he depense ngazenda uheze depense kaunga razifanya warume mabango yanu wenge tsikanda mtsango huo ya ukanarirensi wa uduami ya upande yoke wanaume wanu watira hiyo ba watola papie wakati huo ngabo anashe tena wazitole ya wanu ngabo wanaume wazitole wanu wala hasara yende kesto mimi na kaza nifanye muhimu ni virilie hamneru mtita rumo pande unu watukufu suala kamuhimu haku de question de suala ya hele vensime kaumuono libiri simambiani ukana rahao wakati ukana leo rijaba nurambe bravo rahako jaja hawakati kao riono ya ukaya wala nurakaman rakore manasi nao wakahamini hakuwe makandida watanu wanu wakahamini wala madhamane kao waka kontrol na lima mazali mmono ya ukawaja leo na jana ngwamba ukana wanadamu wanu wasawa watsuwa na usingara aminio kana haina tabu zire mawensi haina mru wambo ngedho amana wahensi hatungu tsango zinkatiza alima mazalaba abai ukekanga mrongo wao nyamba nsinu ni hatusoti pia yawetike ka nsinu hatusoti pia wakatokanga mdeo mru shanga lazima nsike hatusoti pia hanumeze taratibu zoti pia wajaba ya ruone sokenu hatusoti pia umtsango wangu ndaunu fikira mali mvuu yokariwono ka haone sodho amana yokashindie hakonvokensi hamada zila zijama siju hatu na mjokana si hamabushini wanduko ngona 30 million ya nadamu ikawo ngwa nshobon siju yabo mwono Kongo 46 million ya nadamu walo yabo 50 million Kenya sisi mempa 1 million no hashida paruandu wao waja na shini na wao waja harume feti rikabanu kavshemeza ya ukaengu juku wangu juko lalandabi wandu tsona bandu bowalaza no washidi waja karja para naibu yabo bravo so ni mwimu hoeda ula shahuka ya bravo haruma ila le 26 mai ne sirikali na hizo raha ya ukana na rieleo kaka kweli ngaranzao nti hatu ila waruma tabu wali wanadamu amanda wao washindi wenda hata warijilia haruma nti hatu ukari fikiri eda nzindalibi rijuko lishemeza haruma zenti hizo waje warisaidie yena mnajeru juka ufanya leo rihi Mercedes hatu yokekeke system nda yinu yedhamana ure mwalimu mwanzali haeleo kana ye haze hawarolia hai do hima do dea no la pizza na bango joro hamaudu yawentika no parosheda ya vase yoko wanadamu ikangwa nshobonsi juu heni tabu zinobonsi juu izoka suhundra alimama zala yache ne serikali sharo la ure mwalimu mwanzali rola ulo harume serikali kakabati mwenjo yo tabu ya tuti pia ikakabati mabawa yo tabu ya tuti pia ikangabo wade wa watu pia salamu na mtukufu na serswali yabo sielewa kana nsudu akatoka lazima tena ridenge mahami tsanu ya kamili raunganye ne mamfukaraila rikarmo jumo wamba na udea na usafina ulapizana gasu wakatoka ndera sanganyi haba rione ena mnajeru jo shinda baudu rikena mwenja ena mnajeru jo shinda rirengea lazimu yarenge plus ya mlazimu iliri ritowe uziro wadima ena mnajeru jo shinda riwone mriasoma rogoza ulozi ujofai
yakenesha imani yarenge plus yahe eni mrele ukano wakati ukari milensi hatu eni mrone somsomo heneze mvune ze mali iliri saidiansi hatu wakati nda unu shikale unga nzuri kebanu rijer kama unuya dui eni mrado hii maila pizarwa ni wandu wa soma dini wadu hii mabano faya publication uto wa directeo alimama zalim mfa weti hii nruwe adui hawandu kwa wamba wa soma dini ondu aladhimu kewa warisubirishe ondu aladhimu wajena na soha ondu aladhimu wakenerumbi wanadamu ongaronwa mango na zitsangu harma ula mjitekelezo hao banu population komori alhamdulillah mwelewa kamjajaru mapieje kar amino kara jaganye shanga soaka tokana rihimilie hau makaulu ya urongoza haina dhamana ulomo nsiju hatu rekado urumo rekado jukanzarume maudu iliwanikesha imani wafanyeza lazimu ili rutoweze tabu zilobo nsiju hatu yode message inafanya muhimu ili ni rongwe bano ikana sirongwa nayo ngamjuokana yokezia ambao wedaba wejau kartsuhelewezo ambao si singarelewao kana banu haina mru yengo mru welazima kana uparwelewa mru haini mru twanzaone mru wekaelewa mru yo ndugu yatu rijuao kawendele ko lingo someswani fundikao ye fundi wowo kwanza umone kuna uparwelewezo fundo anzo zambe wenge yo tinugwe kaongeri shangaza usiwasaya ikalonga mto director bantu mru woi mitsi jata ngwanzo ambeje parce que we kwanzo nione yabongo jiko unelewaje shale wala waridi abdu kana uparo ambakaulu hamandilo yokawo mrungu ko ngunelewa kasibatima harumba na yinu gusuteneza fikira zangu kana uparo amba makaulu amadayano shayo jomba makaulu amadayano wende mwanadamu ikao yeka twanza nione yabalazima ngujamba midaba ujamba miye kailewezo nanzo nambe wakati kawe hajoelewa ekangwanzo shashiyengo yokaka twanza nione na ukaya nibe mda message banu adaratimize director hangu ngamwonao kamda za mtunde nyi wandu mdunga we director hangu ngamwonao mru mzima wakati ngecho mru mzima nruwa hili inu ni yambi ikaungiona wandu vanu ko go control hatu mwono manama Hassan Ogosatora kafanya director lewa sinyale hata nyuona urongo abo wade hata kamjaparo na mru mzima ndasi ya donja armeze video za hao yefanya umale ya ukabloke maami yafanya wiji ya ukaya sinyale director ya wandu nwe hazi yenu ngamamini yokainge fanyishi hao ni wandu ikao ngo control hatu ngo vandu zetu abiambizo sina ujwa ni viza mzima ngamjokana zetu abiambizinu ngazifanyishi hao no wandu ko ngo control hatu vanu yo maana ya hao yokangwa mbongo abandawa arumeze director zinu haurenda nai hau bloke nrongozi njibanu hau pirate haurenga vokali wadozi nikawani zoto biambi zorongoza kiwizi izo alama za kiwizi izo ti alama zaoneswa kawe mru watwania mrudungo njaruma kuntia wandu yarenge vokali hau ya bloke maami hau ya fanye tartibu yoka signale director izo alama za wizi yabo heni uzifanyo na jokana bengwa leo nsumjua haunje mvumbua shangu junro banu yabo manadamu ikawa na jijokana mimui watinokata mitsi mvumbua so jijua wafanya zorongo zinu ukango fanyo tartibu jone sekana wujua informatiki yabo njoba nudoni bloke maami njoba nudoni bloke udoni signaleze ze directors hangu jijoka weti manadamu wa kweli ukanga mwanao kabavu ya wandu konga sarmwemba na yenu sielewo kema na wature sarmweze mirongozi hao nezitendo za hao neze tartibu mbi walonizo wanjie banu ikamla zamwangalie ze vocalist dungo tsambala hunu zondo koonda wao odu adungo njia odu hanana tartibu amanda wao hau bloke konti hau dea wanru hau safihi hau renga siri za wanru wazivurize izo tartibu za kihao dengwa sipia shababu banu fi yarengwa vuriziwa itili shavuriziwa rumandro vi shoto jibendro vi pia igejunro kana yezitendwa za pewu hizo gejunro ka mrado wa vania yode mane kao timambianu kana wandu wenji ngwani parao banu nsurenga peli wakati unu mrengwa peli harumu manade mukonsum nsumnika waminifu wige zidi ya shehe hini rongo mzifanya o heni mru azifanya o banu ya bandawa harumu internetinu haurenda manyanya nai hauonja harumu internetinu ya safi manyanya ya mpesheo na juokana izo ngazimangaje usoni mwenyezi Mungu endea uzisiwa
koma wakamjarumwe kontemo yanyu hufanya wizi umbloke umrende nai urenge mirongozi urengeze nongoza koma kozifanya mujoda juzi sasa ni Mwenyezi Mungu ukasingara aminio amadele kaulo lamba juzi kasi wana wa Mungu ngarijo mrejei isoti hale ona ke hunu bangwa jo chererea wabokwa na hufa ngwa jo hufa na bakinero hombio nezitendwa zizo na utimiziri be message gasina wanru wajomba kao hawanru duhazi ikao hama kwa tuele wa internetinu na welewo kana banu haina komanteri mwanadamu yaifanya banu wa ulemengu ngwa mangali yao mrati fikiru kango jofanya komanteri banu ya ukahama bala huanzisha mru wala bahi banu komanteri waifanya ngio hamada mibo nafanya direkte inu wanadamu waniona mrati wane mwana mshee hata foto yabo mrenda disomba batani wa ujisa weja unola mru mzeye shabale hamean kilea hangu jone sokana bale mwana mshee wala ndi yaona vanu waja wade mrubanu wafanya komanteri weda bala wabo we mrundu hazi shabale yangu hetsukana bala hana nzisha mimi ya ukangabo yani fanya komanteri juzi na jana mpara na mwambia hani haka ujua wakati ula uo hai bala zenu na zanzi hazila bala nadamu pia waono bala buwanzi habala lo publiki bala nirongo wao wanja bala watamirongozi bala nadamu pia waono naruduesha leziza banga mara turumbuesho boshino banga bwa lubanu rirongo wa banu wanzi hao wafanya komanteri wa telefoni ni watuelewa wafikiro banu bala sila anzi habala zibaki arumwe pajaha eche bala sila zibaki arumwe lemengu kamili wandugo wonao yokamze fulani ilande maana mono kanga bandu wenji banu harumwe watuelewa natujamba mtu anronkili harumwe kanga ngasibanu sitsi sawa ngabatono ustarabu wo watuelewa ilande maana kanga bandu banu kwa ekawa chansuke hazao de okwata foto okwata umji wa hao shawuti ya mri hawati ya abwe hawatampira hauka kwa tahata ili wajukane fursa yojodea ili utujojo hambo kana wala mru fulani ebangani mri atayo dagle ya hahe hauya kaze kufanjema ya hahe ye mabanu ya tia komateri jokaba lole mengu wa huono ole mengu wajua izo hantiha umna message na kadhani mbe habo na uzia banu watukufu Mwenyezi Mungu najalie yentia hatumguye tukuze kama benze yarijalie ze tabu zilobo nsijo hatumgazi hauwe mgajalie baje ekipu ikao gejoka njema ije wakati kao yifanye rongo ikao ngejotongeza rime bandu dorfereshane kama benze ngwato ele fitinabi lilobo nsiju mgajalie wanu ikao ndo akabanu wakaurema ye muwaida ula wajaba wele wakaima dhamana waka control nemuwaida ula wala tima dhamana pahe dhamana wao nejo wakati wakawende watsangele emuwaida ula wanwa kensi wa undenti ba ngamonao ka wala makanyina wa mrabihani na sisi ngariele wao kada ngeladhimwensi inu yunda nuana komori wansi pia mtijambabo kamja ngarijodo mtsengelea ni remdeani no mlapizani au tsido banurelio kangabo elewawe namna hiyo wanru elewa namna ya ukawarume grupu shasisi ngarelewa kaenti geladhimore aola ya ka kontro raole we uli arme pouvoir geladhimore hime shanamboda ili undensi hatu wakati undensi hatu da unu winge mtike na giri la uhimamdo safihe mwanyanyanyi ya ukawala wasamrabiha nabaha kamna ujua ureje mraba ngida ula haki ya baba ho wakatoka mjeritsanganye mazima rundensi uja ukakasikarchole ukana hondaensi pakade partiserse hondaensi le titi le ku lolo johe misao